Dobar dan. Danas ćemo pričati o Nobelovoj nagradi za fiziku za 25. godinu koja je dobijena za prikaz kvantnih fenomena na makroskopskom nivou. To smo uradili u okviru projekta Ruka u testu, Ljiljana Jokić i ja. Nagradu su dobili John Clark, Michel Devore i John Martinez sa univerziteta u Kalifornija u Americi. I nagrada glasi da za otkriće makroskopskog kvantnog mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnom kolu. Sad, kako bismo mi ovo najbliže i samo neke osnovne stvari mogli da pružimo učenicima na srednjoškolskom nivou i da pomognemo njihovim nastavnicima da to urade. Evo ovde, ja sam slušao predavanje Nobelovca Michela Devorea pre jedno mesec dana u Francuskoj i moglo bi da se kaže sledeće. Znači, prvo da podsjetimo, učenici su upoznati sa pojmovima atom, superprovodnost, radioaktivnost. Znaju od ranije o LC kolu, znači induktivnost, kapacitivnost, struja, otpor i tako dalje. I sad, svi ovi pojmovi koje sam pomenuo iskorišćeni su da se napravi superprovodno električno kolo koje će da igra na neki način ulogu veštačkog atoma. Evo kako bi to bilo najprostije rečeno. Znači, oni su pre 40 godina uzeli analogiju, uzeli su atom vodonika, taj atom znamo da je reda nanometra, 0,1 do 0,5 nanometara. I onda su pokušali da naprave i napravili su superprovodno LC oscilatorno kolo, ali to je već makroskopski nivo i ide na 10 na -3 metara, odnosno reda je milimetra. Šta sadrži, koja je sad analogija između ova dva konstrukta? Prvo, ovde imamo atom i on ima elektron i jezgro koje ga privlači. Taj elektron se, znači, kreće okolo. Ovde ulogu elektrona preuzima superprovodni kondenzat koji smo označili zeleno kao i elektron i pokazat ćemo to na narednoj slici, nešto više o tome ćemo reći. Zatim, elektron se kreće odgovarajućom brzinom, ovde struja ide kroz ovaj specijalnu vrstu induktora kao što ide elektron oko jezgra. I na kraju imamo ovde silu između jezgra i elektrona, a ovde će biti, znači, napon na kondenzator. Da vidimo kako to sad izgleda. Šta bi još tu trebalo da objasnimo? Ovaj superprovodni kondenzat. Znači, ovo je pre toga su sve manje više đaci mogli da čuju i da budu upoznati. Sad, ovo je već univerzitetski nivo gde vi kažete, kad imate provodnik i elektroni se kreću, to je struja. Evo, to je ta prva slika. Druga slika ovde vam pokazuje da oko apsolutne nule, -273 stepena Celzijusa, pojavljuju se elektroni, više nisu pojedinačni, nego se pojavljuju parovima, to su takozvani Cooperovi parovi, i oni mogu da prolaze kroz ovaj provodnik bez ikakvog otpora. A između njih se onda postavlja odgovarajući Josephsonov spoj, to bude neki izolator i ti parovi elektrona prolaze kao da je to jedan jedini konstrukt, i to smo nazvali kondenzat, i on prolazi kroz ovaj provodnik bez otpora. Sad, da biste ovo razumeli još i dalje, sad na višem nivou kod univerziteta i kod univerzitetskom nivou i kod profesora, oni moraju da znaju operatore, komutatore, kvantne harmonijske oscilatore i tako dalje, ali mi se time ovde nećemo baviti i idemo mi dobijamo to električno superprovodno kolo, se ponaša kao jedan element u kvantnoj informatici koji se naziva qubit i mi smo o tome dali više na ovom linku koji možete da koristite. Koji su sad osnovni elementi tog
kola. To je kao 3 Lego kocke. Znači imate kapacitet, imate običnu linearnu induktancu i imate nelinearnu induktancu koju smo pomenuli. Ona nema disipaciju i to se zove Josephsonov tunel element. I sa njim možete da pravite razne konstrukte u okviru kvantnih tehnologija. I evo ovdje ćemo pokazati jedan. Pri promovisanju Nobelove nagrade te za fiziku pokazan je kvantni čip. Taj kvantni čip ima u centru silicijumski čip i okolo su superprovodnici. A na silicijumskom čipu ima 9 veštačkih atoma o kojima smo govorili prethodno, koje su napravljene. I sad to je već postala realnost. Mi bi toliko mogli samo da kažemo ukratko, bar da pokušamo da se dobije informacija šta je ta Nobelova nagrada, a ovdje je sad koji ona značaj ima. Još 2010. godine Nobelovac Michel Serres, sada je Nobelovac, sada nije bio, je rekao da ovakvo makroskopsko kolo na njihovo iznenađenje, znači pre 40 godina, na vrlo niskim temperaturama se ponaša prema predviđanjima kvantne, a ne klasične fizike. Takva kombinacija fizike, koja je istovremeno makroskopska i mikroskopska, je nazvana mezoskopska fizika. I sad on sam zaključuje da bi u budućnosti bi trebalo pokazati, a to je sad već pokazano, da kvantna mehanika nije neobična, odnosno neshvatljiva, nego da izgleda da će mnoge kvantne informacije koje su sada aktuelne pri konstrukciji kvantnog kompjutera biti na neki način prirodna stvar, a da će probleme predstavljati klasična fizika. Sad, vi možete sad ovo možemo sve da rezimiramo ovom slikom koju smo dobili iz Saclea u Parizu. Evo, mi ćemo da je zoomiramo i evo vidite. Sad ono ovdje objašnjava da je to 80. godina napravljeno to kolo i ono se ponaša kao atom. Šta to kolo ima? Evo vidite, to je znači kvantno električno kolo, evo ga, sastavljeno je iz superprovodnika i ponaša se kao neki atom, to smo malo čas rekli, može da radi samo na niskim temperaturama i pri ovome struja u ovom kolu može da ide istovremeno u oba smera, i u pozitivnom i u negativnom, i to superprovodno kolo je sada u stvari jedan superprovodni qubit, a qubit je osnovna jedinica kvantnog kompjutera i on može da ima vrednosti 0, 1 i sve vrednosti između 0 i jedinice, i mi smo to već prikazali u jednom od prethodnih videa. Na kraju mogu samo da zaključim sljedeće, da smo vidjeli razgovor dva Nobelovca, Michela Devorea i Alena Aspea, 7. januara ove godine, i oni su zaključili da bi kvantni kompjuter na kome se aktualno radi mogao da uradi mnoge optimizacije. Recimo da kvantnim računarom možete napraviti program koji će istog trenutka da prebacuje viškove ili manjkove struje. A klasičnim to ne možete da uradite. Zatim, drugi primjer je da u hemiji napravite molekulu za specijalne namene u medicini i farmaciji, a to u ovom trenutku ne možete da uradite. Hvala na pažnji.